stub, a kova stub si o hađ, ani žela prhalalen kaj te posjetim man taj tumen, po ozbiljnost kale stubeso, po ozbiljnost hađeso, pi obaveza lesi, kaj se šaj sam manuško lakaj bistardam, džana kaj o hađ si stubo islameso, ama ozbiljnost leso, hemi obaveza lesi šaj zanamiri sadam ja bistardam. Pogotovo okolenđe savesi ano mogućnost, pogotovo okolaka i silen mogućnost, taj lenđe si važno, taj bitno kaj te izvršin, te završin kava kaj naredba Allahe si subhanahu wa ta'ala. Ohaž si obaveza, sar savo nemusliman ose kaj si punoletno, taj musliman kače, save silen so, lengo zdravstveno so silen mogućnost, zdravstveno stanje majan glav, pa silen imovina, hem silen so vjersko uvetija ja mogućnostija. Te večeraja te rohač se se kala masikija palunet, palo Ramazani, pa džio Zul Hidže, on tane masikija Ramazanese, sa subhanallah Allah tebareke wa ta'ala, el hađu šuhurul malumat. Ohač si ano određeno masikija, ano određeno čona. Allah na hadise pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem save čona si kala, henda o hađ kala čona kaj spremol pe manuš, kaj treba to spremno, te spremol pe hađese, džavolo džive hađeso, ja čone hađeso, si o čono ševal, zulkadde, kava kaj nalazi amen, tajo Zul Hidže, kava kaj avol pala kava čon, kaj avol. O manuštru bul kaj te spremol pe kala čona, че си чона хаджесе, голе се кардон чона хаджесе, да би о инцано, муслимано, са усиле могушност да спремол пе хаджесе. Со значини олафи, олав, хадж. Хадж, кеде, ано превод, кеде преводина, значини намера ја циль. Циль ја намера, джар пенже значини. А джидо кано шеријат и олафи хадж, манджел те вачоламенге со, кај о мануште lel drumo, taj te džal te posjetini, okere Allah iso, čere Allah iso, subhanahu wa ta'ala, Kaaba te posjetini. Ano, određeno masik, odredime divesa, ani namera, taj ano cilj so, da vi te pokorini pe Allah iso, jelle wa ala. Znači, hađ, kako šerijati, mangal te prenel, spremiva, odluka, namera čisto njeti, te džalpe so, ani Kaaba, te posjetini pe očera Allah so jelle wa ala i džamija, međud l-haram, da bi so te pokorini pe Allah se subhanahu wa ta'ala, taj te odazovini pe o muslimani Allah se jelle wa ala, ki naredba o lesi, odazovini pe. Hem te izvršini o ibadetija, obredija, save o Allah jelle wa ala naredinđa, kava značini hađ, ano šerijati. I obaveza kaj ti izvršini pe o hađ, te završini pe o hađ, pravalen, si da okola manuša, okola vernike, save spremin džepe, save džana, on spremin džepe, te mu kem piro čer, te mu kem piro imanje, te mu kem piri buti, te mu kem pire familija, hem te lena kava drumo, da bi so te odazovinem pe Allah se jelle wa ala kene si naredba. Te odazovinem pe Allah se subhanahu wa ta'ala, se soso Allah tebareke wa ta'ala naredini v Kurani pnela wa edzin fi nazi bil hađi. Hem objavin, hem oglasin ja objavin, emanušenge o hađ. Ađaro Allah tebareke wa ta'ala ki sura hađu ajeti bišo efta odpočini. Hem nastavini penol, emanuša kaven tuke penol, ne save kaven pirindoj peške, ne save kaven uprodeve kamile, hem kaven tuke penda taro dur thana kaven. Kavai o ajeti ki suratul hađ, o ajeti bištaj efta. I zboga kava poziv Allah subhanahu wa ta'ala, zboga kaja naredba Allah subhanahu wa ta'ala, hađije odgovorine na Allah jelle wa ala taro početak hađeso, kad kvelo masike hađeso, znači kenapana, inšallah da je dive, pašilam, odgovorine na lafenca penena lebejke, Allahume lebejk,
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك الملك لا شريك لك. Слушајте значини управмалирумани чив, одазови нама туке ја Раби, одазови нама туке пено. Хем начерава туке никас, амал, начерава туке ширк, начерава туке. И туке припадини захвала, хем свако благодат, си тутар, свако шукарипа, тутар авела. Хем туке апалем пенела ко завршет ла шерик елек и пенела туке на чераја никас на пашараја. O hađ prelalen outano јек стубо исламесо пенџам ко почетак и обавеза те обавини пе јек пути ке пиро животот обавини о муслимани о хаđ. Теđал. Наравно, царство пенџам ако и соло мануш могуćност. Се Аллах те барек во тела наредини, ко Куран пенела, пенаја обавеза, онда морате веламен доказ кај обавеза и од доказ тану ко Куран, Аллах џеле вала пенела وَلِلَّهِ نَاسُ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى نَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Слушајте значини опрамајромани чиб отприлике хем ради о Аллах борџи дугоиен те обавинено хаđ, те џанко хаđ, пено. Свако несе околесе са во исоле могуćност, пено Аллах те барше. А ако вас во намангелте веруини, Аллах субханаху ва таала на неовисно ни кастар. Аллах субханаху ва таала на неовисно, Аллах се навалани ни касе навален се нико. Оутано неовисно таре мануша Аллах џеле вала. Ани сура Al-Hajj пенџам ко бишо ефтато ајети Аллах те барек ва таала наредини о хаđ, те огласини пе о хаđ, те објавини пе, те објавате чел пе о хаđ, те вичини пе ко Ибрахим алейхиссалам, значи Аллах сале акала ајетијат огласини о хаđ манушенге и ко исто сура палакава ајети Аллах те барек ва таала значи чака во хаđа ме прелале на 10 ајети, значи челе ко парипа, значи ча да бите чела ме дисо парипе, значи ча да бите казнинија мен дурте овел. Аллах те ракија мен тарак самко мишлење. Него Аллах те барек ва таала палакава ајети ке пенала објави на хаđ, огласи на хаđа манушенге. Он кавенту ке пириндој те џа паре, ки дева камилаја те џа паре исто. Путуи варо. И Аллах код бишу офтото ајети палакава пенала, субхана со се одевај, да би корист овел тумен. Да би овел тумен корист пенал, хем пенал, ко одреđено џивеса пенал, курбани, Аллах се те чинен. Да би овел тумен корист, ко одреđено џивеса, курбани, Аллах се те чинен, околенце са во Аллах те барек ва таала обскрбинџа тумен. Околенце са во Аллах те барек ва таала динџан тумен могуćност, хем да би со те лепарења те споминене на Аллах со анав. А нека хадис о пејгамбери салаллаху алейхи ве селем постицини е верникорен да те завршинено хаđ. Аџар ке јек прилика ке квачери бе пиро пенџао пејгамбери со семани хадис о ислам пенол основини пе ко панч буча, панч темелија. О прво пенол се дочине да нико да не девела вер се му Аллах, хем нико не вредно те човек да се ибадет се му Аллах, хем да Мухамед саллаллаху алейхи ве селем да на робијен посланик колесо. Од дуито те кланине панч вактија намази, од трито те постинео маси ке Рамазанесо, о штарто те део зекат, му паншто те џа те обавине о хаđ. Те обавине. Ко опрос на хаđ о пејгамбери салаллаху алейхи ве селем пенџа о манушален, Аллах субханаху ва таала нарединџату менге, пропис чаџату менге, те обавинено хаđ, те џанано хаđ, те завршинено хаđ. Па обавинен о хаđ, завршинено хаđ, маму кено хаđ те на кел, а те на обавинен, ако и си тумен могуćност. О вредности таро хаđ пралален онтане паре, и сјамен користија баре, и си таро хаđ те вачери пе пут. Ама мене иншаллах таала само не са ове вредности ка спомина, саве вредности и сјамен таро хаđ.
Пренесения ми го Ебу Хурейра радијаллаху таала анху посланикот салаллаху алейхи ве селем хадис. И него посланикот салаллаху алейхи ве селем пушло тарек мануш, пенџе пушлале само соје хем највредно бути ко Аллах. Сај бутите ни хем највредно, Аллах се течерела. Па пенџао пејгамбери салаллаху алейхи ве селем хем највредно бути тани пенол те веруине пенол ко Аллахи хем колесо пејгамбери салаллаху алейхи ве селем. Па пуштале од дуито пути пала каја бути пенол соје хем највредно пенол течере бути ке Аллах со друмо. Еве радни ко Аллах со джелевара. Пала каја бути пенол соје хем највредно Аллах со пејгамбери примлено хаџ ко Аллахи. Това хадиси ко Сахих Бухари, ко имам Бухари налази ми пет. Исто джаро Ебу Хурейра радијаллаху таала анху преносиња мен ги хадис ро пејгамбери салаллаху алейхи ве селем таро вредно се хаџесо да пенџао пејгамбери салаллаху алейхи ве селем ако васа обавинио хаџ. Тај начерел пенол при док черла е обредија хаџесе. На грешини ништа, без огрешка. На вачери со Аллава со на нешуже. На вачери Аллава са вехолане на Аллахе. Хем завршини са обреди хаџе се срсо валани, о пенол авела пенол ирани черета рохаџ, чисто таро греја сарко дивекет бијанџаро лесидај. Молна Аллах субханаху ва таала то могучинија ме го Аллах азza ва џел те завршинао хаџ џахар са со пејгамбери саллаллаху алейхи ва селем обрадин џаме на кава хадис. Исто аџаро Ебу Хурейра радијаллаху таала анху преносиња мен ги хадис ро пејгамбери саллаллаху алейхи ва селем пенџа умра тари умра. Умра џики умра ствари. Умра џики умра. Онко сена е греја со и немаш кароленде. А за исправно хаџ завршиме на постојини пенџа ја вер награда се може нети Аллах со. Молна Аллах субханаху ва таала те оватар од Аллах какава живот каква дуња савека завршинао хаџ кадила мен Аллах џеле вала могушност хем савека ова наградиме кале хадисеха ја рабил алемин аџар со гласињу хадис. И награда е хаџеси пралален па на каја па ка завршина са и награда са по шукари па вредно се хаџесо. И награда та шукари па вредно се хаџесо исто туке сари награда хиџраки. Парејте му кело мануш пиро там, пиро чер, пиро барвали па ради Аллах субханаху ва таала. Искушење. Ама ако вако черџа и соле награда сарта завршени о хаџ. Пралалена опасност а живеди каја мануша субханаллах од годинена о хаџ прена џачер панарица се иси време. Џачер панарица чаве на продунџум, чана продунџум, чана завршенџум. И сима панарица е проблеми, а џачер харицата е саку саранда, тена каво саранда беш. Сарте мангенте пенена кала мануша, он и солен сигурност, хем гаранција, дека живинен, џио дова моменти ке дон одлучинџе, ја мислинен, планиринен, да Аллах те бари катела ка делен, шанса, тај веко џио тена, па онда те завршинено хаџ. Саја аманетија, приватно пире аманетија, со и соле инцани, со и сијамен, дека сате анален котанде. А каде у питању Аллахе се аманети, Аллахе се наредбе, онда гди као ленте далено палено тан. Молна Аллах субханаху ва таала, Аллах те опростинија мен ге се за сигурно грешка сијам, чим со агја чераја бути. Опасност околенџе кај силен могучност, хем на мангенте џан ко хаџ, од годинена о хаџ. Аллах те бареке ва таала динџален шанса, динџален могушност, динџален састипа, динџален слобода, динџален иметко, паре, динџален превозно средство. Емон пенена и си време хаџес. Омер ради Аллаху анху преноси ни пе каде мануша престаинџан лесо време, ке довине халифа, те џан ко хаџ, те од годинен, те наџан ко хаџ, те од годинен аџаро хаџ, хајде ја вербеш каџа. Onda penja Omer radijallahu se dika Omer halifa i neo, broj tih notari Medina, Soulo. Penja Omer,
качева джиза, порез, казна, околенге са вена джана кохач. Те платинен. Пралален, субханаллах, тиранако ајети ки сура Ал-Имран. Ко завршета кад ајети со Аллах субханаллах ва таала субханаллах, окова кони пачал. Омен кафара, ено окова кони пачал, окова со навероини, ено, ано Аллахи. Значи, ко почеток пено Аллах те барек ва таала е мухач, завршенен ради Аллах субханаллах ва таала, криндер ради Аллах субханаллах ва таала. Ако лако ни пачан, Аллахи пенол ни зависил лендар. Аллахи, значи завршил, кај Аллах те барек ва таала ни зависил лендар. Окола се на манген те веруинен. Аллах субханаху ва таала најовисно о лендар. Нај. Валлахи пралала, вален те размислинатар кава ајети. Субханаллах. Ако Аллах те барек ва таала динџа шанца, динџамен шанца, живото, динџамен вакти, динџамен време, динџамен са, кај и сијамен могушност, те джате завршина о хаџа, ама на желина ја те завршина. Мангаја вер бучате завршина, валлахи ке дисаве учено мануша, а кала мануша, саве на манген и солен сао могушност, ама на манген од годинена о хаџ, свако беш, завршинена приватно, дуњалучко обуча по-хитно ленге, по-акутно, обавеза побари, дисаве несаве учењакија, ке несаве учењакија кала манушата не означи месар кафирија, иако кланине на намази. Аллах те ракија. Ке несаве учењакија, означи месар кафирија. Со се и ситу могушност, и ситу са, ем ту на мангејате джако хаџ, на мангеја кај наредба Аллахеси, се пенџамо хаштено пан стубо исламесо, стубо кале верако се ичарија каја вера. Услов те прихвати неакава кој ситу могушност. Сако на нету могушност, ако Аллах джелевала на динџа могушност, на нету здравствено то састипано на штите издржине, ја на нету барвали па, на нету и метко, ја на јан слободно, претиниту ке дисо, кодрумо, ја вери. Ама ако и ситу сао могушности ја на мангете джа, онда ко значи ме ке не саве учењакија, ке не саве джангле мануш, сар кафирија. Омер радијаллаху анху пендај кала. Ја кава налазил пе кава налазил пе ко ано сахих ко имам Бухари, кала лава. И бут мухадисија, кале Аллавенге со вачерџа Омер, а кана су кацитирина, бут мухадисија, а е колендар имам Тирмизи, рахим Аллах, пенџе да калана не омересе лафија, него хадис лафија пенгамересе салаллаху алейхи ва салем. Значи сложното не бут, а си манушке пенен, на кала се омересе лава. Ама си бут мухадисија, улема, бари број ленго, ке пенде кала се пенгамересе салаллаху алейхи ва салем, Аллава. Пенда Омер радијаллаху таала анху. Окова са во сила могушност. Дјало Аллах субханаху ва таала могушност да обавило хаџ, да завршило хаџ. Тај ниман джолте завршило хаџ. А шуџарол си вакти. Ниман джолте завршило хаџ, пенол лесе си све едно сар камерол. Те муло пенда, нек джарно пенда, лесе си све едно муло сар јахудија, ја муло сар христијан, хриштари. И кава си ко Сахихул Бухари, сар со пендам, си учено мануш баро број ленда, ек ленда имам Тирмизи, да кала лафија на не омересе, него лафија е пенгамересе салаллаху алейхи ва салем. Паралелно околико манга чишćenje, тојба тарогреја, опростар Аллах субханаху ва таала, задоволство на менде на мароколимпе каја дуњаја те осетина, задоволство на мари душа, на маро живото те осетина, така ја дуњаја, хем на крај те оваа роđenetlije, onda natромате мука те ова двомишлено, ја те од година о хаџ, те лаја вербуча те чивако тан, ради ја вербуча дуњалучко, ради своје чаја пана на празно џаме, чавена женин џамја, черна вазлјамја, нешто на черџам.
te mu kao haštete nađa. Wallahi prelalen greo baro. Greška vari. Nego sopu sig valanio manuš. Savo isolio mogućnost. Savo isolio mogućnost. Sar muslimani, sar muslimanka. Telena kava hem te završinen kava kaya naredba Allahe si dželje wa ala. Se nađan lelpe, amen dar, na neamen garancija da li ja ver greška dječera. Molna Allah subhanahu wa ta'ala, da dila min Allahi šanca, veko, mogućnost. Sopu sig, kaj te džahem te završina, a kava obred ja hađese, te završina, i naredba Allahi subhanahu wa ta'ala, hem te završina la džarsa su Allah dželje wa ala mangel, hem sar so pengameri sa osansika džamen. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.